Check this out, sunflower in the sunset. Hello guys, welcome back to the channel. Guys, ini kasih tugas kami coba ada di sini. Kami coba itu 559. Wajar nggak? Abang ke sunflower garden. Lukanya di Coli Ram School kan awal. Itu ada dong saya mau. Kita kasih tahu berapa satu sama. So iko kita baik aja sih aku lagi dokter udah jadi sahabat kompan oh ada kata nanya boleh apa lagi aja sih aku ya saya masih siap dokter proses sampai mau dijual barang setelah lama kali use saja mic beri apa namanya speed ke sound kere-kere naik speed naik so iko pakai gabus tangan aja ikut sih sindol sih ama sausle nok workshop nang meres lai bahen kha scam nya scam wong wan ek result kona ji tomelo ro na to sabun to jadi gidi san phayo aing na hala asi thalen chang phalen ta unexpectedly sinagin dol nobel boy malai like min yang sonthor bla nok ke boyak de phekata wah sekarang dong ya gitu iya betul ini kok ada yang di satu yang mana hazard aku sunflower beli sen sama sen wan serong aja wah yang kayak dia sama aja form aja masih form om serong kan semua tanah tadang nih, kalau kayak kisah baik kerana sih. Oke, nanti pesan lagi nih pak, oke pesan lagi nih pak. Umur kan lagi, jadi apa sih mau buat? Kampung lo, cigo. Yellow nih pak. Ini yang pertama kasih dulu lagi. 신기한 거 먹게 살짝 sombi 한번 이 거만 하나 좀 yang ko mo highway bus ka ngong ka solang school ka na hibaji hasalun phano juni bhai samjana sacho man bhari ajko ratai ma nachu sa nang na nei palema se don be bang plus ngoro puru bula chwa jina sem yang na ya sambai sa si bra ketoli le potoma san lai guys sempat lana itu lai pada gini telah montap dong saya no swing nih teman itu kamu ekten dos terong na satu tungir kah asyik sih palema nih terus sanung mela drop tak no oke sari kam joto no
Nah, tahu yang sini group. Welcome to Sana lah palazak. Kaisa mau ko highway mau hai duan tong ka aro bathak lai yang sunset ro enjoy khetong mani thangka sunset to yang ukro view nai sera kheto pura tong to. Check this out, sunflower in the sunset. Wah, kalau nong boleh. Horong jak sih, soy plus jak, apa nama soy mobile nggak sih asik abang itu. Sekarang sini, horong kah, ngaji proses nujak lihat sih ke, borok kemana, kenapa panjang nak lagi nih, so obrol orang yang kesini, bye bye, thank you.